नेवा परम्परागत बाजा भजन या संरक्षण लागि तुथा ल्यामु पुस्ता न्यजान चुंगुदु तुकिया छगु दसी कथा यलया जलदेया त क्याफु ऐतिहासिक सांस्कृतिक व परम्परागत रूप महत्व जागो यलया हरिसिद्धि जलदेशे ल्यामु पुस्ताई अग्रसरता परम्परागत दाफा भजन निशे बाँसुरी बाजा सेनेगु ज्या जुगुदु दाफा भजन लिसे बाँसुरी बाजाय प्रशिक्षण 16 तक जुगु खासा गंगु मंगसिर 30 व पौष 1 गते दाफा भजन लिसे बाँसुरी बाजा पिदंगु खा तालिम सुरु यान्य किस्ली तया नासा पूजा यागु खासा दाफा भजन लिसे बाँसुरी बाजा पिदने न्यन तथे किस्ली तया नासा पूजा लिसे गणेद्य पूजा यागु खा अथे लाचिया नासद्य गणेद्य व लाची भजन हाला बाजा पिदंगु खा जलदेया मिकु मंका बाजं खल केथा दाफा खल कोखी दाफा खल व बुइना दाफा खल याना मुकपिंगु पुचया चेमसिया खी व बाँसुरी बाजं थाना दाफा भजनिया तालिम कागु ख बाजा पिदंगु दी खुनु गुरुपिन्त बेताली चिका हुंगु खासा यमोरी पुने टंका छेज पाखे गुरुपिन्त व सेकु पिन्त सगबिया कोचाकीगु च्याजो दु